N'enkumiza abahagizi ab'ekibiina ky'ebyobutegeki kya National Resistance Movement bayerundana aha kishaayi ekya Busanza Senior Secondary School ekirikushangwa omu gombora ya Busanza omu disitulikiti ya Kisoro okuhurira ebiteekateeko by'abantu 13 abeihireyo okwetimba aha ntebe y'omunyeshengerokazi wa disitulikiti egi. Kandi ndi umwigisha nigishije abana benshi hano afite abana benshi banyuze mu maboko nabwanyuma omu ihangwe abetimbireho batungaho akagisha k'okugamba n'abantu okuruga omu gombora ya Nyarubuye hamwe na Rukundo Town Council aha kishaayi ekya Gatete. Abetimbireho mu karuura aka harimu Ikafeza Grace Ngabirado, Sylvia Doshime, Giraneza Winfred Faith, Jamima Irankunda, Rosie Chabageni, Blessed Kitentera, Irene Muhirwe, Helen Mbonye, Nireri Fancy Brenda, Niyikiza Lois, Allen Nkurikiye, Afia Nyiramahoro hamwe na Eva Twireze. Omwanya ogu ogw'abantu ababona betimbireho gukaijaho bwanyuma y'okufa kw'owabiro ly'omunyeshengerokazi awa disitulikiti ya Kisoro Sarah Mateke aha ntandikwa y'okwezi kwa mwenda. Okuronda Karuru kutakatandikire oli mukuru wa Karuru mu kibiina kya National Resistance Movement mu disitulikiti egi Tadeo Majambere yabanza okushaba abantu okunama mu kati okushabira omubiri gw'omugenzi. N'obwenjura yamara edakiika ezirikurenga 30 abetimbireho mu karuura aka tikyabaremesa kugumizamu nibashoborera abantu ebi barikwenda kubakorera bwanyuma y'okutoranwa. Abantu aba bari omu mwanya ogu nibahurira ebiteekateeko by'abetimbireho babanza kwihayo emitaka yaabo na bwanyuma enjura kwiyabakiza amaani nigwo kuhungira omu motoka kandi abandi bayikangira omu ntundubare. Abantu abarikukira obwingi abeetimbire omu karuura aka kuba abantu barigayo bagamba kutandikira aho omugenzi Sarah Mateke yakomere otwireho n'okuhendera enteekateeka zoona eziyabaire yatandikire omu disitulikiti niemu. My manifesto is aligned with the NRM manifesto, 7 points basically. Financial inclusion, social development, value addition, and quite a number of things. Nzareba ngo amayira yose arakozwe buba ari ubw'ibirenge dukoreza burungi bwansi abagore bashobore kugera mu mago yabo neza wenda n'abatware bacu imyaka bahinze ishobore kubona uko bayijana mu soko wenda ka boda boda kagera hatuye. I feel like there has to be a change in our health service delivery, and then for us there is this Mabag that is coming up in Rwanda. We are just at the border of Rwanda. What are some of those maybe the standard operating procedures they have put in place? Abebembezi ab'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti egi bayihanangiriza abeetimbireho obutakozesa bigambo ebyokushiisha amaziina gaabo abeetimbire nabo. Kurigirira hari mukuru w'ekibiina eki mu disitulikiti egi Dr. Philemon Mateke muntu weena orakwatwe naashiisha iziina lya mugenzi we neija kubingwa omu karuuru. So the methods they use, that's their secret. But as a party, we don't believe in blackmailing others. We have put security in place, and whenever we move to these localities, we shall be having security. We have made up some programs. In every area we shall go to, shall be security. Okuronda Karuru ako kwijuza entebe ey'omunyeshengerokazi ahabwa disitulikiti ya Kisoro ndigwija kwemerezibwamu izooba erya enkyakare n'ekigendererwa ky'okuheereza abantu omugisha
mu district egi okujaguza ekiro ky'amefuga nabwanyuma campaign zijagarukamu izooba rirwakana kandi abantu muri Kisoro municipality nibaija kuhurira ebiteekateeko by'abantu abetimbire aha ntebe egi aha kishaayi ekyasaza grounds nabwanyuma abantu ba Nyakinama nabo nibaija kuhurira ebiteekateeko by'abetimbireho aha kishaayi ekya Seed School. Okuronda Karuru nikwija kuhwa ebiro 23 eby'okwezi oku nabwanyuma ebiro 25 eby'okwezi nikwo kumwe Karuru nikaija kuteerwa.